Yes munyemerere mbagezeho amakuru akomeye cyane, munyemerere mbagezeho amakuru dukura muri Zandani, munyemerere mbagezeho intwaro eshatu. Izi ngizi ni intwaro zidasanzwe ikipe ya Rayon Sport rwose igomba gusinyisha. Ese byifashe bite? Ndagira ngo mbave imuzi n'umuzingo, ndagira ngo mbagezeho ubu butasi bukomeye cyane. Abangaba ni abakinnyi bakomeye cyane, umwe ni umwataka, abandi bakinnyi babiri bakina mu mutima wa defense bidasubirwaho. Aba bakinnyi uko ari babiri bagomba gushyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Munyemerere mbave imuzi n'umuzingo. Yitwa Harerimana Abdulaziz, uyu nguyu bidasubirwaho yamaze kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport, asinya amasezerano y'imyaka 2 aturutse muri ekipe ya Gasogi United. Uyu nguyu Abdulaziz yamaze gusinya muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse azaba aca ku ruhande rw'iburyo cyangwa se urw'ibumoso bitewe nuko umutoza azifuza kumukinisha bidasubirwaho. Rero Harerimana Abdulaziz yamaze kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport, yasinya amasezerano y'imyaka 2. Munyemerere mbagezeho ubutasi bukomeye cyane, munyemerere mbagezeho abakinnyi babiri. Abangaba ni abakinnyi babiri rwose, nubwo abantu benshi bavuga ngo ni abasaza ariko barimo barawutera, barimo barawuhamya. Abangaba bidasubirwaho nabo bagomba gushyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Ese ibyabo bizifashe bite? Nanjye reka mbive imuzi n'umuzingo. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagira nkubwire ko nta handi hantu wakora amakuru y'impamo, nta handi hantu wakora ibiganiro byizewe usibye ahanga ku byegeranyo Empire. Kora subscribe rero ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Amazina ye yose yitwa Rutanga Eric cyangwa se umwite Kamotera. Uyu nguyu yabaye kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, dore ko uyu nguyu Rutanga Eric yakinye mu makipe agiye atandukanye kugeza kuri ubu ngubu. Rero amakuru dukura mu butasi nuko Rutanga Eric bidakitagize igihinduka agomba gushyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Kuva iyi kipe ya Rayon Sport yatangira imyitozo, uyu nguyu Rutanga Eric yagiye akorana imyitozo n'iyi kipe ya Rayon Sport, ndetse kugeza kuri ubu ngubu amakuru yizewe, amakuru ahari 100%, nubwo uyu nguyu Rutanga Eric atari yasinya amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport, ariko umutoza wa Rayon yitwa Rotif. Uyu nguyu Rotif yishimira imikinire y'uyu nguyu Rutanga Eric, dore ko mu Nzove uyu nguyu Rotif yakoze ekipe Rayon Sport A ndetse akora na Rayon Sport B mu myitozo rwose. Rayon Sport A ikina na Rayon Sport B. Rero uyu nguyu Musore Prince ni umudefenseur guturuka mu gihugu cy'u Burundi, akina kuri nomero 3, ni ukina kuri 3 ya Rayon A. Naho mu gihe Rayon Sport B kuri 3 hayo hakinishwa uyu nguyu Rutanga Eric. Kandi Rutanga Eric ndagira mbabwire ko mu Nzove uyu nguyu abagezongera ngo muri abagabo bo kubihamya. Rutanga Eric mu Nzove araguruka, Rutanga Eric mu Nzove rwose ntagafatika. Rutanga Eric mu Nzove arimo aratanga centre zimwe yatangaga kera agifite imyaka 21. N'ubu ngubu rwose Rutanga Eric mu Nzove barakubwira ko arimo araguruka, ameze nabi cyane bidasubirwaho. Rero uyu nguyu Rutanga Eric dore ko umutoza Rotefu yamaze kumwishimira bidasanzwe bitagize igihinduka. Uyu nguyu Rutanga Eric cyangwa se Kamotera agomba gushyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Amakuru dukura mu butasi rero nuko uyu Rutanga Eric agomba gusinyira ekipe ya Rayon Sport amasezerano y'umwaka 1, ndetse bidasubirwaho. N'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport bwamaze kwegera uyu nguyu Rutanga Eric buramuganiriza hatagize igihinduka. Rero mugomba kubona Rutanga Eric nk'umusimbura wa Musore Prince, dore ko ariwe umutoza Rotif akomeje kugenda agirira icyizere bidasanzwe. Yitwa Bayisenge Emery.
uyu nguyu ni umudefanse ukomeye yaciye mu makipe agiye atandukanye ahangaha ku butaka bw'u Rwanda. Twavuga nka APR Football Club, twavuga AS Kigali, twavuga Gasogi United, yakinye mu makipe yo hanze. Twavuga nka Gor Mahia mu gihugu cya Kenya, yakinye mu Barabu nko muri Maroc. Uyu nguyu Bayisenge Emery rero amakuru dukura mu butasi nuko mu mutima wa defense wa ekipe ya Rayon Sport mu mwaka utaha w'imikino uyu nguyu Bayisenge Emery agomba kuba ahagaze hari muri defense. Byashoboka wenda ko azaba ari umusimbura bitewe n'imyaka, ariko uyu nguyu Bayisenge Emery amakuru dukura mu butasi nuko ari mu biganiro bidasanzwe na ekipe ya Rayon Sport hatagize igihinduka. Uyu nguyu Bayisenge Emery wamenyekanye ku butaka bw'u Rwanda by'umwihariko mu makipe agiye atandukanye. Twavuga nka ekipe ya APR Football Club, twavuga nka ekipe nka Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya hatagize igihinduka. Uyu nguyu Bayisenge Emery agomba gushyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport, dore ko uyu nguyu Bayisenge Emery yakiniye n'ikipe y'igihugu Amavubi, dore ko yabaye umudefanseri ukomeye muri ekipe y'igihugu Amavubi. Rero uyu nguyu Bayisenge Emery ari mu biganiro bidasanzwe na ekipe ya Rayon Sport. Vuba ahangaha rwose ushobora kubona ekipe ya Rayon Sport imaze gutangaza uyu nguyu Bayisenge Emery nk'umukinnyi wayo bidasubirwaho. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo wowe udahwema kudukurikira uri w'agaciro kuri twe, nawe wakoze subscribe uri w'ingenzi kuri twe. Nawe kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye urushaho kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.